Obuhingi n'oburisa mbukushyirwaho orwezo rwa Crop Champion. Nokore chamana munonga kushanga ngo noye kumira aha TV West. Ejeno program eyo hinje no burisa kandi twe team nokwe twataha muti ahindi noreba ndiyo musirgo mwani ejini yo turukweta Mother Garden. Turi omurka barunji omuri Nyabihoko Ntungamo district. Kandi twatayira farm ya Abe Foundation Farm abantu bahinga mwani yine acres ezoro kurenga 50 zo mwani kandi ntwija kubantu tuganira kutandikira ahibar kwiha omwana gwabo ogwo musoro gundo magwa kweta Mother Garden tugende nursery bed turugo nursery bed tugumizemu tugende aha main garden eyo mwana baheza guha nursery bed ahibaro guteka gakurra twaheza gusharura tugutware aha factory ebi byona natwija kwantu biganiramo program eje ntwija kwantu reba omwani no basa kuguhingota okarebeka ngo tuwatunga burwira hamwani kashembibo eyo sheme kwa no hinge nunji niye habo kwatwine bikabinje byembibo so nimbibo chi eyo sheme kwa no choka okajiroteje mbibo niyo sheme kwa niteko omufamu yanje bishugo mwana omurunji nugwerra bwanyuma yo bwire burkwingaje aha twine hono mwana ogwanugura bya bwanyuma yo mwaka gumwe neshchweka ntwija kwantu gureba so ebyona nibija kuno tushoborera okuchema kwantu gureberera okuchema kwantu guyonja kuranga tugwa kwatwa burwire okuchema kwantu gusharura waza kusharura shema kwano sharura mwana gurukwinganachi kandi gurukushachi abinji numuchira kusharura musharura guriyo kuba guchina munaka green so ntwija kwantu reba akoniketa agisa aha mutindo gwo mwana oguro mwihanga niketa gisako ebyona biri mu program eje omuhereza ndi Prevence Kampora program eje ne kushikibwaho aba Crop Champion kandi aba nabo bari kugira ngo bino rwezo rurunji oro kuteka aha moya gebihingwa byawe karetere bihingwa byawe byabereshera kandi bikana ebyana birunji so wano benda no basaka bashikira esimu zabo ziri aho screen batereho o bakuhereza uhereza bwabo kandi bicumwe shone cyo kwenda kumanya aha rwezo rwabo nibija ku bantu bakikwereza katutambure turi kuganira aha kuhinga mwani kurga ahiguru kutandikira Mother Garden mpaka aha factory byona biko biri mu program eje rebeka ngo tuwabiferwa na kwakira program yo buhinje no burisa yayanjure abareba bari no bakureba amazina Igahizir okuruga Kabarungi Rukanga Nyabihoko Kajara Ntungamo ndiyo muhinji w'omwani kutandikira nursery bed mpaka kwika aha kugusa nursery bed Mother Garden nayo nursery bed. Yes, Mother Garden notashama nursery bed niyo Mother Garden. Okay, hata ntwenda turebe aharyejo Mother Garden niyo ki? Mother Garden neyitwiha omwani ogugwa cuttings eyitugushara hegukusibuka. Tweza kurwa mu research center bagureta tuguteka mu Mother Garden tugumultiplying ano tugushara tuguteka mu nursery bed abantu bakagufuna gwashirwa kubyarwa kazo musiri bakagushoroma. Okay, ogo mwana ninja gusharanta. Ogo mwana tuje tugushara gwaheza kukura tuguyinika guzare byana nibyo tukushara nko kumare ntubisharaha tubisharamu obuchweka tubuteka mu Mother Garden tubushweka tubuteka mu incubation mpaka ihibura akure tukabuya mutukabahadeninga tukabuhereza abahinji hata no ijo detaminingo otango go mwana gwakura niyesha hayo gushara no gushara habwire burukwinganachi kuruga Mother Garden nogure gwakura gwatanga kugira empimbi erukwingana na ekaramu men penso ngwagura ready kusharwa ukazo mu nursery bed. Okay, then kushikwa mu nursery bed nugumara mu emyezi kuruga eitwaize guteka mu incubation nemyezi mukaga then tuguhadeninga myezi 2 ngubana kugenda mwena myezi 8. Hato go mwana ogwa Mother Garden nagwe nugweta gendeberwa no gureberwa nugude tayi kintu takweta gandeberwa nagwe ngwenda guriye ogwagure Mother Garden gukorema ngukwe ebyana byingi guzare ubone kugumultiplying kufunamo omwani mwingi gwo koso mu nursery bed. Obwiro bwingi tukosa manure amasha nkumare ntarimo amasha kugira ngo mare gukwatine munonga ntarimo amasha kokutema amasha ngine nitrogen nyingi gukura munonga ibyo byane twani twenda byenda batakwenda berabyo tukongera mu kindi kirisa cyamani.
Okay. So okwisha kugushara kuguteka mu nursery bed wangira ngo nimba nindebe empimbi yahika ekaramu ningushara ha mpimbe emwe ninga nindinda guteka ha empimbi zikushiraho gwaza kuhika mpimbi y'ekaramu nigwo gwine empimbi 4 ahari 5 uzahika zarenga 5 ine ko kusiga kansi nicyo cyahade ningira munonga cyo kitakikwata ko so empimbi 4 nigwo gurode. Okay. Mother garden nomwe no ine mbeka kibyo mwana so for mother garden nyine munambe emwe 3 4 5 6 7 8 9 na 10 ndiyo kweti nkumanya mwaneze nambe zoriyo no gamba nambe emwe jo neberjire ninga nambi ibirejo neberjire KR ati nogo gwa KR gwo kwita KR ninga abenje gwo kwita cuttings nugo gwizire guriyo munamba kanka korere yakarekeremo ABC ato kwija guriyo munambers emwe 2 3 mpaka hari 10 so tube twine emwe kwikari ari mushanju twongiremo 8 9 na 10 so ni KR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 so ogwe no guri improved no guri improved gwa CWD coffee wilt disease resistant. Okay. Thereze ntano so eriya hamwana ogwo guri improved na no mwana gwito gwaroko ogwo mwana guri improved ekyo kubanza cyabyona nuguri wilt resistant egendwari tukweta todura ejo koma omwana koma ogwo nugwerwanaho tugukoma kandi nekindi yields kuko mwana mureba ine ogutwino murayinizi nzizo sample zago nugwera munonga akusinga ariyo go gwito gutwetwine burijo kandi nuguraka kwera aha myezi mushanju nugwa ngutandika kurabya waiza gutwara umusiri ogwito burijo gwera myezi nge ogwito burijo gwera myaka mwaka gumere cheke myaka 2 so yatuva no kwera myaka mushanju kwa ngutanga kuretekera bicyo kubanza lenda mwaka gurabiza cyuma so ngo mwaka gumane chweka no bano utandika kusharura enje mayo yo kubanza mwaka gumane chweka no shoromera cyuma no watankiye kushoroma katureba establishment ya mother garden no giteka hota mother garden okugitandika no banza otimbe ebyina ofuna omanya uti nyende bite 12 otimba ebyina bya futi 3 hari 3 obiteka mu kirisa most especially tukosa amasha ubanza uteka amasha gaheza kukora at so fanka nyowe otubintu tukora na UCDA niyo yajimpire aba certified na ba certifyinga bampereza insigo zo kuteka mu mother garden noho natandikira. So orukuza kutandika ejo mother garden how did you plan to start it okashara mukujo tukamba anza na mother garden ningo kabanza no musoro gwito gwa burijo wija wa mother garden after okurgenyuma nkani supplying omwana ogwa elite so ministry nanka UCD kuyahinduire irugenda kutandika go mwana ogwo resistant aba nakori bayeza kuhindura bakwenda omwana oguta kurwara so batshomesa batjengu abe bine mother garden abe bine nursery beds muhindure muzamwana ogwa KR ogwa cuttings ogwa resistant CWD so noho natandikire nka preparinga omwanya okugumwagureba nkafuna ezensugo zukurabira omu UCDA. Okay. Neshe shirkwetagisa kutandika mother garden ejo ekikwanza kwetagisa n'omwanya ko kufuna omwanya oza kushaborusha bakuha certificate then otandika ofuna then okitandika bakohereza nko muri cyo ba nursery bed operators aba certified ofuna embibo ojja nk'embibo certified eriyo mu numbers ogitwara otandika mother garden. Okiruga kutandika mother garden obona kwombeka nursery bed eji niyo nursery bed eyina abagambiraho obutwaturi o mother garden obutwagira nguko kurgo mother garden oija o nursery bed kutukuruga o mother garden ebitwihayo tubiteka nkai kandi tubikora tuta kwika aha stage eyo kutwara omusoro gwenyine ogwo kubyara ni hor kwenda kugura kwika aha stage eyo kwija okatwara omwana ogwo kwenda kubyara omusoro gwawe so iga izel naija kuba natushobora byona
stages zona eziri omu nursery bed egi naija kuba natushobora n'omwana ekyokurya omu nursery bed n'ogwihamu bwa nyuma ya bwire ki kandi naza guhinga nshemeye kuba nintwara omwana guha nindebera nkahinga manya ngu ogwo omwani nigwe nshemeye kuba nintwara omu musiri gwangye so katugumizemu naiga atushoborere aha steps eziri omu nursery egi katuze aha seedling management seedling egi ko kuheza kugiha hiwagiha nogimanaging ota kugira ngu ehika aha kiti eki orikwenda seedling eza kuruga omu mother garden niba buri obuti obu tukweta mu rujungu ntugweta bwa scions so nibwo tukushara obwo twaheza kubushara mbutwara omu nursery bed nimbaza nabutekaho omubazi bwine omubazi bwino nwaza wabudecertifying abanza wabwihaho obukoko bwona obwaburuho oronda omubazi gwa insecticide burugaho obukoko then otandika obupotingira obupapura bwawe opotinga obupapura buteka mu itaka ngoku twabereka nkumwari abana bakora omu bed bani bapotinga itaka erimu akashenyi kakye erimu akakutukura kakye na nerikwiragura kugira ngu eritaka ritakahodinga munonga amaizi bwa science bwitu bukoma so okiza kubupreparinga obona kushara oshara obureta oburabyo omu mubazi obutekaho mare ntutekaho ka rooting powder kari akasano kakuyamba okureta emizi then obuteka mu kapapura oshwekaho n'ekivere ekyo kiyamba okureta mu humidity eri kuberumu obukora ki bureta buds bitanga kureta bwa buds then kumara emyezi mukaga amyezi na bitanga kureta emizi mwezi wa mukaga ukaba kakuzire kakurira kimwe obona kiyayo ka hardeninga amyezi 8 kaba kari karungi ko kuhereza omuhingi akaza kuhinga so mwene ejo seedling nemara emyezi 8 omu nursery bed nemara emyezi 8 kikari kumutugirira okuwayebara na nokuhika season yo kubyara ariko kushanga kamara emyezi 10 kamara mu mwaka omwe wabwihamu ombwire bw'ekyanda abantu baza kubutwara then tuburindaho obwihika ombwire bw'enjura babutwara omu nursery bed n'abanyine nursery bed ejo n'obuzibu ki obundi okubasa kubugana obuzibu bw'okubanza oyine kuba oyine amaizi nursery bed negenda n'amaizi nyamwakire mwanyine ekidiba kya irrigation ky'okushukera amaizi omu nursery bed obuzibu obundi shade nets capital nezagamu ka capital oburwire n'oburwire basa kuja butere nka keji yona okozire keji emu emito mutwaro oyemu 12 oburwire ekirwe kikutahiremu obu wasprayingire kubi bufi ni nsho bikeza abantu barakukira kukora bano batora nezo seedlings kutwara kubyara omu misiri yabo enshobi omuntu nabasa kwija bed atakumangwa egi bed certified nejo neri enshobi yo kubanza ikanatwara omwana gona akikayo shanga nayizuma ngo omwana gumwatire gwa cutting nugoma atakumanya bed yagurama enshobe ndijo mwe nkanyi abakwija ayenda atorane atwara ayenda yatware kikacumwe kandi kirungi ogwo mwana guyamba yambana hare kikacho kushanga kitakwera munonga konka kikuyamba abindi abo pronation okwemese bindi aricyo kushanga ni cyera munonga cyera season emwe endijo cyabura kwera kandi cyanjye cyera moderately konka kikwera buri season aso abato tubahaburaho ngo ebikabiyo nabitwareho utakakora ki utakashanga wago muri kiki twagambe kujya ngo watware kikacumwe cyayero murundo gume season endijo shangora out obuhingi n'oburisa bwambukishibwaho orwezo rwa crop champion obuhingi n'oburisa bwambukishibwaho orwezo rwa crop champion katureba omwana gwenyine tuze aha main garden aha famu oyineho ebiti by'omwana biri kwingana ki ninga biri aha mwanya guri kwingana ki kandi oyineho varieties ziri kwingana ki so far ati aha farm nyine acres ezikurenga 50 konka ate bimuntu twabigurire mu ko uzagure kibanzo biguramo konka bitwaye byarire byenyini twine airite na cuttings so fast cuttings eriyo myaka mushanju airite ne myaka 10-15 imwe twabishazire konka ngo kuza kureba umukwera ati airite cuttings ingitiro mbika bibiri ariko gimwana mureba eriyo muri futi kumari 10
eka ndotire biti bina 50 kandi ari imra etwa ekwatine munonga eri mu lines ntugeta Brazilian we tukubiyara nkaba Brazilian style eka nere biti 13 ekemu yeah. So ejo Brazilian style mo eka nambiraho ebyo biti 13 injanye hamukira kwinganisha ati Brazilian style ni nkira kubani ngambira abahinji nti Brazilian style teka kwate biti 13 obihingo mu ekemwe nganyuma y'imyaka 3 buri kiti cyukekero 2 buri kiti cyakwa kiribiri za FHU negikirini hati egitukeza kusa factory cyakwa kiribiri ekikumanyisa ngo mu nowe hamu tane mu nakiro rukaga tane mu nakiro rukaga cyo kubasa kuyihamu katubare buri kiro ngati nguyizira hamutwaro yese nizirengaho konkane zazi miliyoni 26 kandi tukizari yeje eke ya 10 ahari 10 ebitebe na 50 buri kiti cyo kati ngo cyakisinga kiri akiribiri kugira ngo kiri cyango cyaka kirina wateza muri 15 niyo tane muna kiro runana tane muna kiro runana ndanze bukwereza aha mutwaro miliyoni 16 so oreba ngo haro difference ya mani ori na yakusinga hi miliyoni 10 wa Brazilian okay tishirya hampingeje ohireho kunsingo muntasya nice chindo wa Brazilian cyakubasa kunsinga aha kwingo mwani wa Brazilian cyakusinga kunjire kureba ngo kutwatora hariya wareba omu ekemwe hasa mu bituru 13 ebituru 13 masana basa kuza ekazi 5 wano hinga 10 by 10 management ne very cheap first of all ni omu ekemwe ni basagira mburesha hemwe na no butahika konka ekazi 5 kuza kuzirambura kuziheza na no kuzukora na nebyo kutama na wano tamamasha no gateka antu hahango wano fertilizer zebirisi ubiteka antu hahango kusinga yabiteko mu kantu kace okarisizaho minikira kubagambira abahingi kandi mwena bingi muri abarisa nori ngo kwatente wagiteko mu kiju yakwa cyango wagirise byo kuriya biki ekemwe waginga ebinyansi erisenti 10 okiteka yentemwe yanga no kwigutera so mwene ko karunja kariya hari Brazilian ko karunja kariya Brazilian omyaka yiwamara omukwingo mwani ojina mu bukugu iwe nko muhinji wo mwani ahabwenje washazire mu kugira ngo choosing ezo varieties ibiro benezo wahinga abo katwine varieties nyingi zo mwani ahabwenje washazire mu choosing ezo varieties ibi so far kunuya omwanya guturumu ubwo mwanya gwa kabarongira ukanga kare okukira kunuya kajara tukaza kushara ashanga nasaranda egitweta Arabic coffee etakwerayo twine varieties robusta na Arabic coffee etakwerayo kuja twine busozi bw'amani kandi twine njura nungi so twagezaho most especially kunuya ntinga robusta twanga twinga robusta turugari eri tukagihingaho ngati yatereza ngo robusta kwe kutereza kunuya katureba ha management yo mwani omwana ogwe nagwiho munasare nija naza musaro gwanje kuguhinga ninyendo tushoborere kuruga aha kutandika kutimbe china n'ekitimbo mburingwa burukwingana ki oburingwa aha na no mu rubaju n'ekitimba burukwingana ki kandi ningureberera nta kugira ngo ntunge kiriya cyenyine eco mwana ogurukwendwa aha mutindo gwensiyona we bari munongo hati first of all ego mwana ngwende kina mazima biriye bana batimba kwata omuhoro katimba akino mu mutumbo kakateka bakarugaho timbe kina watimbire kina kice nani advising ngo timbe kina cyafuti ibirari ibiri konke kina kirungi ishatu aha ombugaza ahari ahansi timbe afuti ibiri okwatita ke rukwiragura rya ha mutwe oriteke ryonka erukura tere rya mabare rukutukura oriteke ryonka then tugara mitake rukwiragura rya ha mutwe eritake rya rukwiragura oriteka maniwa twine kunuya bingi namasha wetabonere masha zo muzadapu ziya konka bazo kosa masha ningo buhurunguru bwembuzi obuhurunguru bwentama okwate bafi ibiri akace bafi ibiri ogare merita keru kwiragura ogaro mu kina cyawe okireke enjuregwe ore hatanga kumera otwata cyumasa gari amasha garuge mwe cyoya hatanga kumera hotwata orete ekiti cyawe cyo mwana kiryo omunasare bed nungi okibyareho ore umwana uko kwiruka ahari Abi Foundation Farm
ejeno famu eyatandikirwe Haji Abbas kandi Haji Abbas natugira ngu akagitandika omwaka gwa 1986 so nitwenda kuganira munawe akatushoborera uwe omukutandika omwani ahabwe nki yashaziremo kugira ngo atandika omwani kandi ahafama ayinaho omwana uguru kwinganaki Haji Abbas nabwo nayija kuba natushoborera ninga natuhereza obuhabuzi ahariwe orukwenda kutandika kongota kagiziro mwete gwo kutandika koshimwe kuba no tandika naki mwene ukatuganire muna Haji Abbas atushoborere okuyabase kutandika omwana ogu kwika aha acres ezaba tugambira obwa hateza ina fama ni Haji Abbas iga wakabarungi ser umurukano rukanga egombaranya behoko district Nintunga. Okay. Abbas iga ogumwana famu yo mwana ejo kagitandika bwire ki kandi oyino mwana guru kwingana cha fama omwani okutandika kuguhinga je no kumurana kinana mukaga nibwo natandika kuhinga kagena mpinga mpora no kugurana itaka rikaba ngiyona likarita rero umurundo mukajyana inyongera okwise hati nakahingi omwana ogu kurugotandika guhinga emyaka eyi watugambira nibintu cyo byo baseganyirwa omukurwa omwana emwanezi zitungira munonga zindeberire zarebera family zashomesa abana ichamani abana kuntara yingire mwani nkabanza na lishawente izamani za naka breed nunje beneruga Netherlands na kana land za England ki konka nkabandi omukure mwana ka okushomesa abana konka kunagira omukuhinga mwani ndiye kandi cyo cyanyangira abana bashoma abahirize bingi za dikuri na naka bazi yawe ikinta kubasize konka bo mwani kinyangwira nanangula n'entambura ati ni naka entambura njine nunji ndi kwenda nje isya nenejo inkubiyenta kombeka konke mwani naka embasishise najaki nayo mkanugwe takawire byona bijiro mwani na factory naka imwareba emwani ni ziresire na n'ibindi binaka okutunga naka kwa nkebizimbe naka wana amatawuni n'emwani cyecho naka ekinyire muna no bahabuze cyo kuhereza ogwo muntu ryokwe na munongo munyeto watari kwenda kwejumbiro mbyo buhinje no burisa nkakunu bo bakirebere n'abahingire mu myaka y'wire ninye nabe nicuza yo mwana konka abantu kubakirebere kubandebireho nabo batandika kandi bo baenda naka ati naka nabo kunkiza okumanya naka barebere mu kintu cyane naka cyamani abasigazi nimbahiga naka bazaha mwani uko naka nyowe moto yanjye njana emwani terimba nabandi ko naka kuna binipora mulonga naka ni za radio naka radio west ni ndeba naka bahingi ngera ni kopa nabwo cyo nabasigazi nataka hingire akwa ini akataka naka kalprain akabe naka hinge mwani ikoka kunubo batanje kuchikora yabare munonga kutaya isaha famu yawe haje nimwe nabashemerwa munonga kwijira mukaikana aha ntayire nimba buhora kunkati nabareba kandi mwampana no nyagomane kujya ninywa uruna kubona muri aha muri n'umurambura n'umujyati nangwa arone mutayika kunka ayimwaika
wabona naka nikirungi yabare iyo gumire nanye aha program yo buhinji n'oburisa kanye sijengwa kitwatandikira kuruga omu mother garden tukija tukaza omu nursery bed kandi tukaza omu main garden ine kintu cyabasa kwegamu kuwa kuburyo kwe wanonda kuhinga omwani nabanyine igahiziri ari kutushoborera aha kuwa kubano basa kuwa kubano yenda kutandika mother garden ninga shor kwenda kuza omu nursery bed no tandishira nkahi no korota no tambirisa kikugira ngo ohingo gw'omwani so program eji tia hwayo netwija kujeyongera orwa kabiro rukwija kandi naija kwongera kutushoborera aha ndeberera y'omwani gwagwa kire omu musiri gwenyine ninjereberanta ni making sure ntakureba ngo nafuna omutindo guri ogundu kwenda ogw'omwani agurya aha mutindo gwensi yona omuhereza ndi Privence Akampura kandi aha kamera nakoraho na Rev Muhaburane katurebane orwa kabiro rukwija bitinka rugaha ntakugambire aba crop champion abantu bari kuteka musente on program eji kandi bino rwezo runji oro kuteka aha amababi gawe n'ekihingwa cyawe bikabereshera bikarabya kurunji bikakuhereza ecyo kwenda buzima ni wakoresa rwezo rwa crop champion nogire tu yes crop champion nimwe bari komperezo rwezo ahabuko rwezo rwabo robonire ngo mazima wano wangu toka rukorisi gendo rondo muduka yone kuri hihi eruguza ebyo buhinje no burisa no ija kufuna rwezo rwabo oruteka ha mababi gawe orebe okuwa basa kutasya obuhinji n'oburisa bwambukishibwaho orwezo rwa crop champion